Kitabu cha Tawala hiri miaka 208. Vikara wakati wa utawala Jehoyakimu, Nebukadneza mtawala wa Babeli wakuza shambulio yote, na Jehoyakimu akikala muhumikiwe kwa muda miaka 5. Gonya akimgalukira na akimuasi. Wana akimuhumira vikosi vya Akalidayo, Aramu, Amoabu na Amoni. Akiahuma makaipige Juda na mainonge karakara na neno la Bwana. Arari neno kukira kwa humikie manabii. Ujeri wenye mautugaga gaipata Juda karakara na lagizo la Bwana, ili kwa usa kula matani mwakwe kwa utu wa dhambiza Manase. Kwa gosi aligo kalawa gahenda, na kwa kumwaga milaso ya atumario kalaka mana makosa. Kwani waiza sa Jerusalemu na milaso ya atumario kalaka mana makosa, na Bwana kahenzere kumsamehe. Vikara mautu mangine ga Jehoyakimu na gosari go gahenda, gauro wakaza choosha mautu ga nyakati cha tawala ya Juda. Bae Jehoyakimu akifana mwanawe, Jehoyakimu akihala hatuhe here mtawali. Ya mtawala Misiri kambolere kahere kulaka heze insi ya kwakwe. Kwa ye mtawala wa Babeli, were wamuhoka insi yosiri wakalayo ya Misiri. Kulaka zuhoka Misiri, muhaka muho wa Yufurati. Jehoyakimu ura na miaka 18, anaanza kutawala. Na yakitawala kwa Jerusalemu kwa muda miezi 5. Mama iwara na Ifa Nehushita mwana wa Eli Nathani wakula Jerusalemu. Jehoyakini akihenda mai masoni mwa Bwana, Herejari jokala wahenda babaye. Wakati huo aumikia Nebukadneza mtawala wa Babeli mambo kata Jerusalemu na makiuzingira wa muzi. Nebukadneza mtawala wa Babeli akiza atako mzini. Wakati humikie mara wakala manauzingira. Jehoyakini mtawala wa Juda akizilasha kwa hiyo mtawala wa Babeli. Wazilaja iye haungana mameye na humikie na vilongozi na maofisae. Kaiza mwaka wa 8 utawaliwe Nebukadneza mtawala wa Babeli akimuhala mateka Jehoyakini na akizitanya hazina zote za nyumba ya Bwana na hazina za nyumba ya mtawali na kibanda vyajo cha dhahabu kaiza nyumba ya Bwana ambazo Sulemani mtawala wa Israeli wavitengeza. Karakara na jari shokalawa nena Bwana. Akiahala mateka akiosa Jerusalemu, yani Abomu, Osi, mashujaa Osi atu 10,000 na mafundi Osi na asani Ashuma. Kahana mtare sala haso kalawa mario kalana yake ya kaiza yoinsi. Nebukadneza akimuhala mateka Jehoyakini na wameye na ache maofisae na Abomu ayoisi wala mateka kula Jerusalemu na atindana wa Babeli. Kize mtawala wa Babeli akihala mateka mashujaa 1000 ngahe. Akiyahirika Babeli haungana wa mafundi na asanya Ashuma 1000. Osema makalama na nguvu na mayadi makupiga kondo. Mtawala wa Babeli akimtawaza Matania babaye mhoho Jehoyakini akale mtawala hatoa Jehoyakini na akimgaluza zinaki Zedekia. Zedekia wera na miaka 200 anaanza kutawala na yakitawala kwa Jerusalemu kwa muda miaka 10. Mama yura anaitwa Hamutali mwana Jeremia wakulali Buna. Zedekia akienda mai masoni mwa Bwana, Herawi henda Jehoyakimu gaga gosuga hendeka kwa Jerusalemu na kwa Juda kwa sababu ya koro za Bwana mwakaroho ausa mbereze. Vikara Zedekia akimuasi mtawali wa Babeli.